Maria Teresa Kobugenyi w'emyaka 75 mushanjiro mu maka ge Ruhunga Rubaya Kashari ahangambire nguwe niba omugyenzi Simon Bunyagi nibamwe abantu ababanduze kutembura omwanya ogwo. Buri muntu yakwaterye nimuzire kuzikwata noku ibanya yakwata hana nyina bakahingaho umusorogo gumwe goburo umusorogo kuba gugesere nata nyine nahingire cyo bacago nyine nasimbire mutumba ibanya yaza kupaka so sento gukurya akiguma yiza yashanga inahinga abyare mutumba twargaho twakwasa twagire sente nito twagire bintu twohereze kuri hamwe sente twagurita kari haruguraho himwa parking amutoka ichange cyo kukigariro kwe icyo twakitaho twatandika kugurente twatandika twagure kizimbe bwizibwera orutoke rwarikugira ngo bakatemburira naruberesheje mu kikanda ahabw'enshonga zinakakwate n'ekiramo cy'omushija we yakozera atakafire kandi ahabijukuru niho barikwimukira bagatandika kumubinga. Abana bakangira ngo urutoke n'urwabona tarizamo narizamu nibantema nuba kuba barmu nuti nambone kureba ibinde bitakubera batinde batayonka tina no kweza nimpweza kubinimbasa no kumbanda antemere. Omuharaskovi yabunyagi najumirira osi wakaguhanzya police posto yangire kugambira kamera ahabw'obutaba kirukumara. Zakuruhura ngo nyine ho braza wanjye rukuze kuzikollectinga kuziretera umukikuru ko umukikuru wamureba kuzire myaka 9 ngo bamuhikume zindi zatwarwa abana hawanda hweye nani babazho we yazi mhangu yakora ki kuye yazi muhereza abanya tamfollowing akayisha kahinjira rutoki yinga akateme bye bitumbe byasigaramo. Hona itugire kukiro umwanya wo gutushangire mitumbe emwe yatemerwe kandi hina babire baheza kusimbe mugoro mu rutoke nkakamanyiso ko kubaganiza. Kwiyamazire gufa hargayo omunyabuzare wekejo owaresire oburagwa bukoreka ngo Simon oyanje akasiga yaragibindi kuko mbaragowe bwayureka ngo ibintu bingi munonga Simon yaragire akabiraga bijukuru abo mutabano wafire konka kandi abijukuru bo nubahakanusa letters of administration ezo mukikure za nyine nkurubo konka abana bari ababijukuru bina bakuba pushinga nyuma with the intentions n'ababijukuru bo nkabari innocent n'abantu umuntu kwenda kurya ibintu by'abantu kurabira omutamanya hato mukikura hiyafuna letters of administration abana bakimukare bamubingo munju ebintu babitemagura mwabireba ente bazibirente kurisa tashemeri kandi ashiri butashemeri ahabw'okuba yanareba kurira bona nyina no kubabona bwirenishebo n'ibindebyo bakaza kureba bakareba by stroke of a pen ne bagira ngo ibindebyo babyina akakwate kace no wakuriwe no shasha kunga mbweno arere ikintu gicyarashemere kukigerana bagira abanyakore bintu rufumu ngo wazimbwa katare watangana n'umuhanda chairman LC3 na police byara kubrininga ibintu nabyo bibashobiki n'ikigamwa ngo bamwe mu rubishente babana nabo baresire fato mukeje abo kuhagira abana kuzamara Efaakazi kongo muhezi wa RDC wambarara najyangwe nshonga zekeje zikigangire generation rero kugambira ngwimwe abantu abacirobo no basa kuri ibintu byawo byone birututukire bizo wenda kikirije na buri cyo uzo bishisha mu gikombe ojene koko mushisha kugenda kwikigana muhebu akakuru burago bukutabure ubwa hato mukikoro gunabishkuru barinzire kwegaranjiro mu koti yambarira kubasharamo mu kwikumi in the house on kagure.